wanat kegembiraan Aida katenggawan amiyatil yaping berakan tamak peselang salamu akas sumber susebangan nama gura unsupandi. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمدك يا ربي حمد الحامدين وأشكرك شكر الشاكرين وأثني عليك ثناء العارفين كما أثنيت على نفسك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وأشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأشهد أن محمدا عبدك ورسولك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga bangsami, mga luksami, mga pagariyami, mga babayami, di imamamakinag sa giyang kaya istisyon tano, DXED Radio Ranao, pakambarakat tano Allah, aging kaya gawi itanuiman to sa supapadalam niya no na pimbara nga mga pipya panintano si Allah amang bagian tano na awatan tano Allah si iku mga rarata si iku mga tiubaian panintano si Allah sumanga bangsa tano pangasasakit sa giyang kaya gawi na pakabagaran siran wallah na sumiyang awawapat ko mga bangsa tano sa giyang kiagawi na rilaan yan siran na maapan yan siran. Baluin wallah so kuburiran as surumbi o kasurgaan. Mga bangsami giisu kalalayaman tano programa tano ko umandan na pito gawi uman mataling umaso gawi Jumaat ipuong ko oras alas 6 taman si iku oras alas 7 sa kapipita programa paduman inisenggay aging kaiya mga pagaritano di itanoron mapamagusay supimbarang usayan si iku mangandauan waga matanaw ga Islam kaubak kalukalo na mabaloy paduman tano kudi itano kapagintaw sa ging kaito niya. Ayay niya di itano di pamagusain sa miya kapirad na yaulan naging kaiya al-iman wa atharuhu fil haya. So paratiya nagusurara diyan amapya ko kawiyag-uyag o Muslim. Naayap man na initundog tanoron naging kaiya ظاهرة ضعف الإيمان الأسباب والعلاج والأعراض جنجائية pembatian tanwa kitab ظاهرة ضعف الإيمان na aya kirkun na siya kiiniya Muhammad Saleh Al-Munjid piya magusay niya naging kaiya rupaan o kapak kalulubay o paratiya si Allah miya pamagusay tanong kumiyaw na aging kutwa paganay al-uquf il-maasi wa irtikabul muharramat paganay buntal sa kapak kalulubayo parateya na sukap kadusa aging kutwa tao so din yan di kapakang gulawla sa marata ikadwa naging kutwa as-su'ur bi qaswatil qalb so kagagdamaw tao sa katagas agyan ko to puso yan. Namaya pangkaregta ng mambuanan. Ikatlo,
naging gayat tige na adamu itqanil ibadat. Giyang kutua, diniyan kapapiyapiyai kung mga simba adi iniyan inggulalan. Di sumasnap si iku ginawa niyan. Na ikapat naging gayat tige na at takasulu anit ta'at wal ibadat. So kambuk-bukal, si iku di ikang galbaka ko, mga simba ko Allah, so mga unot para si ko Allah, na upuunon bubuk laging kutwa tao, nakyuto din ituos sa kapak kalulubay o para niyan si ko Allah. May pamagusay tanumambuanan, na ikalima, naging kaya adamut ta'athur bi ayatil Quran, la bi wa'dihi wala bi wa'idihi, wala bi amrihi wala nahi wala fi wasfihi lil qiyamah. Geng kutua di ka pakaprarad si iksa geng kutua mga ayat akatiru Allah, so mga suguan, mga lalangan, so kinirupaan niyan kumapanggulaw la sa alungan na mauri. Gugeng kutua mga balas, mga siksa na di makaprarad sa geng kutua tao. Na ginan ikalima amya pamagusay tano. Ikanam, naging gaya tigyan na waminal madahir diqus sadr. Ikanam, buntal sa kapakalulubay iparate aging kutua manusia, Muslim, na aging kutua kapakasisimpit urarbian. Suka pa kasi simpit aging kutuararbian. Ay maana ang masimpit irar naging kutua. Diniyan kambagay sa lugar. Diniyan kapaka sabar. Langwan ay maana niyan na kaugitugitian. Na isin o ay maanan yan na makasisimpitundan, makasisimpitan naging kutuararbihan. Giti ay katiru Allah, naging kutuatigyan na famay yuridillahu ay yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam, wamay yurid ay yudillahu yaj'al sadrahu dayiqan haraja, kaannama yasa'adu fis sama'. كذلك يجعل الله الرجز على الذين لا يؤمنون. Satawati wallah, aya kabayaun wallah, naging kutua katuruan yanun. Napliwanagan wallah surarbian si iku Islam. Pliwanagan wallah surarbian si iku Islam. Kakagi asu Islam, na aga maakalilintad, lumilintad amukar na niyan. Kagi asu Islam na aga maalimu, na aya mapapadalam sa giyang kutuararbian na sukalaian nilimu. Kagi asu Islam na aga maakanapi, na aya mapapadalam sa giyang kutuararbian na giyang kutuakapnapinian, nakapupakasabarian. فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. Sa din sa tao aaya kabayaon wallah na sukaturuan yanun na pliwanagan yan surarbian si iku Islam. Na sapman sa tao aaya kabayaon wallah, sapman sa tao kededag na baluin wallah ang kutwararbian at tunga na ya masimpit aya kataon yanun na isenden o aya pemanik niyan na giyang kaya langit. Giyang kuto aya manan yan na kapakasabarian, kapakatigrian, na ayad na kapipikiran yanun, na ba aya pemanikan yan, na giyang kuto aya manan yan na langit. Nagyutuman na swalla na ipinsirian uto sa giyang kuto puso o siran uto di pemaratiaya. Kauto. Giyanan iikanam, aging kutwa kapakasisimpit, ararb aging kutwa manusia. Iniisa, ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at Jabir ibn Abdullah, an haqiqatil iman. Iniisa ku Rasulullah wanto na ititu-titu parateya,
na ayay ni sumbagu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na tigya na al-imanu as-sabru was-samaha. Ayat tigu Rasulullah aparatiya na ginan sukapantang nagu kabagay sa lugar. Kabagay sa lugar. Kana atanto o bamasimpit tagyang kutwa ay maanan yan nararbiyan. May aluyanan i-albani sa gyang kutwa kitabian aasil sila to sahiha arakam alimagatos agulima pulo agupat. Inirupapan o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sumu'min sa tigya na ya'laf wa yu'laf wala khaira fi man la ya'laf wala yu'laf. Pianutul panai o madadalam panaging hadith sa giyang kutwa kitab yakini Albani as-silsilatu sahiha arakam 427. Sumu'min na mapasang ikapaking giginawai. Sumu'min na mapasang ikapakikalayama. Sa daati ko Rasulullah akapya ageng kutwa di pakalayam, di miplayok, nagu di pakakwasalayok yan. Naginan mga nanao sa geng kaiya ikanam inalo yakini Muhammad Salih al-Munjid sa geng kaya kitabian adhahiratu ta'fil iman. Geng kutwa kasimpit kapakasisimpit taging kutwa rarab o manusia. Maadaw ng kutwa kanapi, maadaw ng kutwa kasabar, o badi ami kapakasultan si ikusurga na ayad na ikurmat o mga malaikat sa geng kutwa ay maanan yan na pumakasult si ikusurga na salamun alaikum bima sabartum. So kalilintad na siir kanu sabab ko kaya pakasabariw, sabab ko kaya pakanapiniw na isa inipma na iranon qala ala dinikum sabab ko kaya pakanapiniw si ikwagamaniw. Isa panakatiru Allah ulaika yujzawna al-ghurfata bima sabaru. Siran ang mga pagtaw na ayadan imbalas kiran na sukas surgaan. Ayad na imbalas kiran nagyang kutwa mga turugan na mga kwarto si ikus surga. Sabab kukya pakasabariran. Sabab si ikukya pakasabariran. Namiyaw na din subandingan kaya pamanutulatano sa gyang kai ayamaan yan nakapakatigr, nakapakasabar sa gyang kutwa mga balasyan. Dataragyang kutwa kaya panutulon o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa kaya pakatitenian si ko Ali ibn Abi Talib. Ayakatir Rasulullah na tiyan as-sabru thalathun. So kapakasabar na talo ka klase. Fasabru na alal musiba. Kapakasabar sa giyang kutwa minitalamba at tiyuba. Wasabru na ala ta'a. Kapakasabar si ikuunot para tiya si iku Allah. Kakagya suunot para tiya si iku Allah. So kipenggulalan ka ko kabaya Allah. Kipenggulalan ka ko suguan Allah. Na adna katigaron. Laborun sumala abala sa imbagir ka Allah. Kagyuto din mamimala ama patigar kaun. Inna azamal jaza ma'a azamil bala. Mata na tiyo Rasulullah. Sumiyak kalala abala sa kakuang kaun na miyak kalala mambu ka tigar kaun, miyak kalala mambu ka sabar kaun, miyak kalala mambu tigo Rasulullah tiubar kaun. Wasabrun alal ma'siyah, ikatlo at tigo Rasulullah kapentang kasabar na suka pakasabar ka, kapakatigar ka sa giyang kutu kakadusang ka. Nanalay naman ang kaiya, piyamantagan nun Rasulullah balas, faman sabara alal musiba sa tao masabar yan ang kutwa at tiyubaun wallah kataballahu lahu 300 daraja bayna darajati ila darajati kama bayna samai ila al-ard. Sa tao makasabar makatigar sang kutu tiyuba ini tiyubaun wallah na pakisurat wallah abagi iniyan agyang kutwa talugatos apangkatan si ikus surga
na umani isaw kapangkatan na isen o paglatan o langit na gusway maanan yan na lupa. Akala iyan na pangkatan na imbugayar ka wallah sabab busa kaya pakasabar ka sa kiyang kutua musiba. Waman sabar ala ta'a kataballahu lahu 600 daraja. Sa mambusa ay maanan yan na si makasabar matigriya ng kutwa di iniyan kapangunutan ni si ikwallah. Matigriya nagyang kutwa kiyambayo ng tangyan si iko suguan wallah. Kataballahu lahu 600 daraja. Napaki surat wallah abagi aniyan so 600 apangkatan si iko surga sa aya kawatan umani isang kapangkatan na isen o paglatan o langit na gusulupa. Waman sabara anil ma'asiyah na sataw matigriya ng kutwa kandusa. Kataballahu lahu 900 daraja na sataw masabar yan naging kutwa kakadusa niyan na pakisurat wallah abagian niya nagyang kutwa siyaw gatos apangkatan si kukasurgaan. Uman iyay maanan yan na isawn kapangkatan na isen o paglatan o langit na gusulupa. Ilay niyo man ang kuto ay maanan yan na kala ibalas o kapentang nakatigr. Giyuti si Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anha na ayakat tiruiyan na tigi na inna afdala aishin adraknahu bis sabr walau anna sabra kana min ar-rijali kana karima. Mata na tigo Umar, ayam niya kapia-pia kawiyag-wiyag, miyag damami, na dad na buong pagkalawan, si iku kasabar, kapentang, kaandadan, sumanusya, sumuslim, na masipat yan naging kaya katigir na kasabar, na miyag damiyan so kapia, akapagintaw na kapya, akawiyag-wiyag, kadi makapendarasag a pamikiran yan, na di mikikya bagyang kutwa puso yan, sabab sa gyang kutwa tetak na, sa ayay tetak na iyan nakapentang nagukasabar. Datar Umar, ayakat kabasan yan, na sa kami ang mga sahaba, na deden, abon pagkalawan amiyah kapyapi akawiyag-wiyag amiyag na mami, arwar sa gyang kaya katigir nakasabar. Walau anna sabra kana minar rijali kana karima wattigeno sukas sabar na tawanan na daabon pagkalawan na mapya. Nagyanan iyaimaan niyan na langwa na iya amal at tigya kiiniya Sulaiman ibn al-Qasim kullu amalin yu'rafu thawabuhu illa sabr langwan amal na katawan subalasyan ayabu adi katawan na balasyan na sukas sabar ayat tigin man ay sabab na swalla na ayat pitiruyan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Mata-mataan ayat kitunain kung mga sasabar kubalasiran na deden itungan yan. Nagyanan ikalima o ikanam buntalo kapak kalulubayo parateya aging kutwa kapak kasisimpit aging kayararap. Ikapito tigiyan na al-ghaflatu anillah al-ghaflatu anillahi azza wa jal fi dhikrihi wa du'aihi subhanahu wa ta'ala. Ikapito tigiyan tuos sa kapak kalulubay uparatiya naging kutwa katatembang kalilipat o puso si iku mga tadem-tadem si iku Allah. Nagusto mga dua igira apa na din tadman yan su Allah na tunganay mapanda kagagdaman yan kudila yan na kagagdaman yan sa ginawa niyan. Igira ipupuro yan sumbala aliman yan na ayad ng naan yan nun na misagupian din kubuntalyan katitiyakaan sa giyang kutwa di iniyan kapamangnisik wallah. Nagyutwa tigiyan, ikinirupaan wallah ko siranuto ang mga munafik, wala yadhkuruna Allah illa qalila. Daap kitadmiran si ikwallah arwar sa mayto.
na ginan iikapitua tuos sa kapak kalulubay uparateya malilipat sa puso na madadarahinon aging kutua mga tadan-tadam si iku Allah. Kaigira man ito ang mapipirmaminti kumanusi ang kutua tadan-tadam si iku Allah. Nagyuto din ikapupakabagar waya maanan niya na paratiyan niya si iku Allah. Nagyuto din ikatitak na waya maanan niya na puso yan. Nagyanan iikapito. Ay ikawalu wa min madahir dha'fil iman adamul ghadab idan tuhikat maharimullah azza wa jal. Adamul ghadabi idan tuhikat maharimullah azza wa jal. Ikawalu ko na buntal sa kalubay uparateya na gingkutwa kapag kada urarangit na kapag kada o kagwad igiraman ito aya kaya arasan na suwaya maanan yan na di kabaya o Allah. Igiraman ito aya kaya arasan na sudi kabaya o Allah naging kutwa makalulubay suparatian yan na di kararangitan. Nagudip sibak. Nagwaya maanan yan na di kagwad. Di kagwad. Ka aya minuminus aparati at tigu Rasulullah na igir amiling ka ang kutwa marata na magwad suwaya maanan yan na puso ka. Man ra'a minkum mungkaran falyughayruhu biyadihi. Sa tawat tigu Rasulullah makailayr kanu sa giyang kutwa marata na sumilay niya na marata na alinan yan sa panggulalan sa lima. Fa illam yastati' fa bilisanihi na amay ka din yan magaga, din yan utukagaga, nasukat pero yan na ayan nun pakaalinan. Fa illam yastati' fa biqalbihi wa dhalika ad'aful iman na sa tawa din yan kagaga uban yan maalin agalbag maalin akatero na aya alin niya nun na supuso yan. Maana akataguan nun sa kagwad na kataguan nun sa rarangit. Na giyutwa tigo Rasulullah minuminus aparateya. Na ame kagyang kutwa tao na gyang kutwa di kabaya Allah na di imang galabak na ame kadiyon kataguan sa gadam na mata-mataan amak kalulubay so paratiyan yan si iku Allah. Giyuti so Rasulullah na igiraad na mele niya na marata na di niyan ipangunod sa sadin sagyang kutawras na di niyan uniteroon. Datar o Aisha, amya kay sa amyaribat sukatiro yan, sagyang kuta ka pangaribatiran na tuma, kanaba ay maanan yan, na maratasiran, katumauto, na tigo Aisha ku Rasulullah, mapya mambuso Hafsa, kamababa. Na sunang sukyan na gawin no Rasulullah, nagyuto na intuhikat maharimullah, miya plagusak sudi kabay Allah, na kera lang itan su Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam, sa pitiro iyan, agyang ka na nakatiro ka, na upamak ukiling ka, iyay maanan niya nakarata iyan, na umisaog si ikuragat na mapakaduyan. Nagyute so Aisha na miya katubat, miya kapamangan ni sarila si iku Hafsa. Sinsagyang kutawra sa miyang gulawla, na da pangunot na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, udan niya tumisagda. Na amay kagyang kutwa tao, na kadaan din sa maratabat, na kadaan sa gani, na kadaan sa tindig, sa dinya na magdam, ubak sukayawang kutwaragu iyan, dinyan magdam ubak kararangiti, dinyan magdam ubak katagu isa kagwad sa giyang kutwa, kayang gulaw-law di kabaya wallah, na mata-mataan agyutu at tigyan ituos sa kapakalulubay uparatiya si iku Allah. Giyuti ituos sa kapakalulubay uparatiya. Patut na andan ni kaileng kasaging kutwa marata na misagda ka, udi na ay maanan yan, na maalin ka, uding ka maalin, udi ka tagu isa ay maanan yan na kagwad, malubay so paratiyang kasi iku Allah. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na aya mialoy niyan, na dataraging kaya kaya panutulawon o Abu Daud. Wa huwa fi sahih al-jami' naging kaya hadith na maaloy sa giyang kutwa sahih al-jami'
na ayakati Rasulullah na tigina idha umilat al-khati'atu fil ard kana man shahidaha fakarihaha wa qala marratan ankaraha kaman ghaba anha wa man ghaba anha faradiyaha kaman shahidaha. Igira tigu Rasulullah aping gulaw la ang kutwa dusa ku leo lupa na samya kasaksiun miya engkarian ko puso iyan udi na minisagda iyan tuang kutwa ay maanan yan na marata amyang gulawla na isinat tigu Rasulullah uway maanan yan naskan yan na diyo na makadadar pa maana ada aban yan ng dusa nasapman sa diyo na makadadar pa sang kutwa galabaka marata nasukyan ganyan na miyasuaton kana kaman syahidaha na tigu Rasulullah aisin uban yan kamamasa iyang kutwa marata. Gibu kaya nagang kaun. Sa ayam maanan yan nakati isumiyang gulaw la marata. Na ini kasuat kau tu kada kau nakatago isa kaguad. Na mata-mata anaisin kau kamamasaan agyang kutwa marata. Makaw makasaalungan na mauri na isumariar kau to. Inong kada maalin. Inong kada misagda. Inong kada ay maanan yan na misapar. Udang ka magaga galabak na, dang ka magaga katero. Kagagang ka katero. Na supos ukay pakayang karnakaon. Katawang buo Allah na din kau to kabaya aking kutwa galabak. Na inong ka pan kasusuatan ng kutwa marata, kagiyo to ay maanan yan na kalubay uparatyesi ko Allah. Kalubay uparatyesi ko Allah. Giyo'y sabab, amya panutulo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agyang kutwa ay maanan yan na malay amal asudod si iku kasurgaan na inalangan agyang kutwa ay maanan yan na silingan yan at tiginakadnang ko na lialima ko iya kiini pendun siya na nakunian nasukat na kun nai natigyan na fabi'izzatika wa jalalika ma khuntuhu fi malin wala ahl pasasapa akur kahay kadnang ko kaging kaya panakatarakan na da amyala lima kanon kotamok yan nagusway maanan yan na pamilya niyan. Na sumbagang kutwa panakat sa tigi na sadaka ya Rabbi. Hay kadnang ko na benar din siya kiini. Ada amyala limiyandra ka na tamok gusto pamilya ko. Walakin nahu raani fi ma'asiyatin falam yanhani anha. Ugay datingin hay Rasulullah na milaya ko niyan si ikumarat agalabak na dako niya nun sapari. Dako niya nun sapari. Nagiyatigin naman ni isabab penekat na kuno ng kaya. Inu ako niya nun ito das sagdaan. Inu ako niya das sapari. Ilan yung manuto. Nagyuto'y ikawalu at tuos sa kapak kalulubayo parateya kadaang ka sagdam. Kadaang ka sa maratabat, kadaang ka sa gani, kadaang ka sa ay maanan yan na din ka kisagda agyang kutwa ay maanan yan na marata. Na andan ipangunot ka kung ginawang ka ang kutwa marata. Sa kapagkilayang kaun na mata-mata nagyut to din ay maanan yan na upama na kalubay uparateya. Pikirang ka aginawang ka mapapano apos ukay niya dusa. Sabab sa ayakatir Rasulullah natigyan na idha adnabal muslimu nukita fi qalbihi nuktatun sauda. Igir amya dusa su muslim na kaya buringan su puso iyan sa buring amaytam fa intaba wa naza'a wa astaghfar na amay katubat niya nuto. Na pamangnin niya narila si ikwallah, na ipukas sa iyan sa ginawa niyan, di niyan din pembabalingan ng peparuman. Na kiyaw na sa niyan, sukila kalbuhu, kiyaw na sa niyan supuso iyan, may pakakindat yan. Kaya limpyawan niyan supuso iyan. Fa in zadat hatta ta'alwa kalba. Na amay pang kabadin pagkaumanis sa mga dusa, pagkaumanan din mambuso, buring amay tama pagkidakat sa giyang kaya puso iyan. Taman sa ayami bungkos ko puso iyan ng kutwa pimbara nga mga dusa apya kay baratwa Rasulullah sa maytam, nagyuto idikat tagaas, waya maanan yan, na puso la ya'rifu ma'rufan, wala yungkiru mungkaran,
illa ma ashraba min hawa, maana adinyan kakilala sumapya, na dinyan kaungkir sumarata, kaaya buat tumiyatapon ng kutwa baya ginawa niyan. Na peligro su manusia, anda dinigia iimagdamian. Ha? Iginaman ito ay maanan yan na so parati si ikwalla na makababagr na ad na mayling ka adimapya, ad na mayling ka amarata, na ay minuminos na kiyataguan nun sa kagwad supos uka sa danyan uto kasuatan, danyan kasuatan naging kutwa ay maanan yan na dataro tuwa galabak, dataro Abu Bakar pagkadutan niyan adilaian, dinyan ikaswat ko dilaian, aging kutwa uba makaterus sa ay maanan yan na marata. Ha? Giyuti sabab pa ay maanan yan na sa Umar ibn al-Khattab na adnamiyainom yan nagatas, akya subahatanon nagyuwa iyan sabab sa giyang kutwadan yan pangunutan sa ginawa niyan. Uban yan ito ay maanan niya na makan sabab ko kapakababagar o paratiya si ikwallah. Na amay manari kay ni pangunut ka dun sa ginawang ka, ini pangunut ka dun si iko sa lakaw ka ang kutwa marata na di kaong kataguan sa kaguad, di kaong kataguan sa maratabat. So Rasulullah na igira ayam niya taksir na suginawa niyan, na pagkanapin yan, nagup kasabarian. Ugaid na amay ka ayam mataksir na giyang kutwa katiro, giyang kutwa kabay wallah na di pangunut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka magaan sumagaan na pakisaparian. Magaan sumagaan na pakisaparian. Ka upam ako ay maanan yan na giyang kutwa galabag amarata kaya masaan ka na isino miya kayong kaumpan na isino di nga di manggulawala ang kutwa marata. Miya kayong kasang kutwa galabag ay maanan yan na galabag amarata. Nakiyanan iikawalwa buntal o kapakalulubay o parateya. Ayay kasiyaw, naging kaiyatigya na hubbu dhuhur. Hubbu dhuhur, wa hadha lahu suwarun. Minha ar-ragbatu fi riasa wal-imara wa adamu taqdir al-mas'uliyah wal-khatar. Ikasiyaw, rupaan sa kapakalulubay o parateya, nagyang kutwa babaya ko kapapiular. Babaya si ko kabumber o ingaran agyang kutwa tao. Upo na masipatutawa ayad ng naaniyanon na sa kanya ni makaumbaw, sa kanya niya maananiyan na masipatiyan naging kutwa kibratigo mga pagaritan, kaya kibran na makalulubay su paratiya. Ayad ng naaniyanon na sa kanya ni mapapapular, ha? Nagyuti to sa kapakalulubay o paratiya tigyak ini ang Muhammad Saleh Al-Munjid. Na adna na natigyan man iya, mga rupaan yan, mga buntalian sa kababaya o tao sa kapapularian, sa tigyan na arragbatu fi riasa wal imara wa adamu taqdiril mas'uliya wal khatar. Giyang kutwa, kitaralwa babaya ko kapaguluan na kadato. Agiyang kutwa, babaya ko kadato na kapaguluan na YouTube imapipikirian sa dinian na matatakdir, dinian ikaawan ang kutwa kala as sumarya, na kapipiligro wag yung kutwa ay maanan yan, na kabayan maguluan. Datalagyang kutwa ay maanan yan, na katir o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa kiyap panutulawon o Bukhari, innakum ستحرسون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة فنعم المرضعة وبئس الفاطمة. Mata na ti Rasulullah sa kanuna tunganay kanwa ilalayog inam, tunganay mala ababaya iyo ko kapaguluan na sumanso kapaguluan na ayamaan niyan na si iyanan sa alungan na mauri na kasendita miya kalala ame ka di maswa miya kapya si iko paganay ni'amal murdi'a ay awaluha lianna ma'aha al-mal wal jah wal ladhat paganay na mapya kakagias sutamok
nagusok kadatu, naguso mga amis. Apakah kuaguna sa geng kutuwa kadatu. Wa qawluhu bi'sal Fatima ay akhiruha lianna ma'aha al-qatl wal mutalaba bittabaati yawm al-qiyamah. Na si iku urianian na aya maananian na miya karat-tarata kakagia aya undasian na kambubuno na katitidawa. Aya undasian na aya maananian na penekatang ka sa alungan na moriyo lang na aya maananian nandatuan ka. Ndatuan ka. Giyute maananian na Peter o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa kaya panutulon Tabrani fil Kabir. In syi'tum amba'tukum 'anil imara. O kabaya iwati o Rasulullah na panutul na kanrakanwang kaya kapaguluan na kandatu. Wa ma hiya awwaluha malama wa thaniha nadama wa thalithuha 'adhabu yawm al-qiyamati illa man adal. Paganero na ti Rasulullah na mamis. Ikadua nakasundit. Ikatlo na siksa sa alungan na mori illa man adal. Inunta busot tao amya ginuntulan. Amay pangkasuay maanan yan na kaya pikiran ka sa kapuguluan ka na kaya pikiran ka si ikuay maanan yan na kadatu na kana uba babaya ko kadatu kana uba babaya sa giyang kutwa ka popular kana uba babaya sa giyang kutwa ay maanan yan na madadala mo na mga amis kaaya ay maanan yan na mapipikir ka na ubaw to mabaloy akasangkapan isa akasangkapan sa katagumpiyaw pagtaw na katagumpiyaw kapapagingad na kanabaw to marata kaaya maanan yan na isaw to aaya maanan yan na mapiagalabak sabab sa piyadalam o Quran sututulan si Iku Yusuf alayhi salam. Piyang niniyan sang kutwa datu sa Masr asakanya ni mabaluya uluan. Si Iku economic si sa Masr, kawayagan sa Masr. Sabab sa su Yusuf na mailay niya na langwa na tutandingan sa giyang kutwa kawayagan sa Masr na di kesarigan, kamala ibulsan. Mala ibulsan sobra ki umakaan na mala iuyot pagkaming ko uyot kun o umakaan na sulimat timan na niyug na sangke masa na madakalaw makaan aya maanan niya na sudin su mata sa karsada na miyuyutihan so pipira building na ay maanan niya na miyuyutihan kana uba ay mapipikir ka ng kutwa ka pakalaang kakubulsan ka kaatas tanggungan na panggalabakan ka na kanabanan marata kapiyadalmanan wallah si Iku Quran ij'al li khazain al-ard inni hafidun alim baluya kung kaati Yusuf asakan ipakatendingan kakukawiyagan sa Masr kakasiapakan nagumatawa koron naron piya kitendingan udato sa Masr agyang kutwa kaya paguluan ni kaya tendingan ako kawayagan sa Masr nagyutuyay maananihan na miayo unian siran sa agyang kutwa margan abatad kana ba hubbu dhuhur kana ba ingaran asar kakabatuan ka sa ingaran na ipagapiapian ka Ginoong ka na ugyuti mapipikir ka na makalulubay suparatiyang ka si Allah mahabbatu ayyakuma lahun nas amay kaging kutwa tao na ipagkabayabaya na igira amya kauma na yakabayaian na patindig mamuso mga tao sabab ko kalayan ni kadato na ugyuti magagdam ka na malubay suparatiyang ka si Iku Allah ugyuti magagdam ka na matitibaba sudar pa akaku apoy kunara ka jahannam amay kaumang ka makapia makauma na ayad nang naan kaun na makatindig sa mga tao man sarrahu ay yumathalahu ibadallahi qiyama falyatabawa baytan minan nar sa tawati ko Rasulullah ayak kabayaian na patindugun sa mga uripan wallah patindugun igira amya katalinguma nagyuto na, gyuti kabayan, kay giraan na datindag na, ipagkagudian, ipagkarangitian,
na dira nga iniyan, dira pa iniyan su turugan yan ku apoy, naraka jahannam. Dira nga iniyan su dar pa iyan si iku apoy. Giyuti, aya ko na may panutunaguan niya lumiyo su Muawiyah, si iku Ibn Zubair, aguso Ibn Amir. Faqama Ibn Amir na tuminindig su Ibn Amir. Wajala sa Ibn Zubair na muuntod su Ibn Zubair datindig. Tiyan na ino ako pupakatindig kaya kiini. Na Peter o Muawiyah ko Ibn Amir ijlis untuka ki Ibn Amir. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul kamataan na tigin manai amiyan nagakan si iku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adinya ditiroon asataw ay pagkabubayan nakapatindagun o mga tao sa kapagkatalinguman yan faliyatabawa makaadahu minan nar nadarpa iniyan sudarpa iyan sa giyang kutuwa naraka jahannam. Kiyoto ay mananiyan na buntalang kutuwa hubbud dhuhur. Giyang kutuwa ay mananiyan na kabaya ka ay mananiyan na sa kabui mabibintay suing ngaranian. Kababayaan ka ay mananiyan na makaumbaw suing ngaran ka. Nagyuti sipat ka, nagyuti tuos sa kalubay uparatiya. Ika-10 natigyan na asyuh wal bukhl. Giyang kaya ay maananiyan na kaligit, kapikto. Giyang kaya kaligit. Giyutis wallah na isa inibantugyan si iku mga ansar nagyang kutwa katiru wallah wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Mga pagtawsiran mapakadiadiiran su mga pagariran na di su mga ginawairan apiran pa na makikinangala nagyang kutwa say na adidibu su mga pagariran. Ada na miya kaw maku Rasulullah apagkaukaor ya Rasulullah inni majuhud. Hey Rasulullah tunga na yakwa kapapasangan sa kapkaurak na ruminikwis su Rasulullah sa panganangkan si iku mga karumanian na umani makauma si iku karumanian natigyan فوالذي بعثك بالحق نبيا ما عندنا إلا ما di isasapa sa tiginaya Rasulullah mataan si ikwallah kadada na panganangkan tanwarwar saig mitema na daaba na mipaganaw Rasulullah sa utabisitan yan na miya kaliw sa tiging ko mga pagarin yan na mga ansar mga suhbat yan hey antawa unun ipakabulusar ka sa bisita ka na iya mapaganan yan. Na ayam ya kao na makambuluntir, nagyang kutwa publikiran. Asa katawa ansari, tinay Rasulullah singkara ka ng pakatarusa. Napiya ko nutiyan sa walay, nakagya ko makaumas sa walay. Natigyan kikaruman niya na akrimi dayfa Rasulillah. Sa kawang ka subisit taw Rasulullah sa paganaan ka. Natigagyang kutwa bai, ada ami pagana taon. Kaaya buwa panganangkan sa walay, na suing gabi mga watata, samwaro batasiran di pakagabiya, na tigagyang kutwa ansari, tigya na faalilihim bisay tambangang kasiran, matamba-tambang su mga watata, nawimihim na pakaturugang kasiran, naturugan sila na kalipatan niran sukniran ng gabiran, at fiis siraj, na pamunuang kadang susulo. Kamaylay niya na daas kaniyang buipagkan na datano makakan na uban niyang badan ni malino. Nagyutod ni Pinggulo lang kutwa bai. Timbang yan sa mga wata yan sa piyak at turog yan siran. Nakagikot turog sa mga wata. Na iniubay niyan da ng kutwa da arwaro na panganangkan sa piyak kaniyan sa giyang kutwa bisiteran. Natirog sila na isa kapamilya apalaya na pagkaor na ayabu ang mausog ng kutwa bisiteran. Di kialipatan nila na ginawiran. Apiran pa na kailangan ng kutwa say na miya pakadi di irambu ang kutwa pagariran na sukyapita iyan. Na miya kapangabalaga sumong Rasulullah sa giyang kutwa sa katawa ansari. Adiyan niya nun di iteroon.
laqad ajiballahu fil laylati min sani'ikuma fi dhayfikuma. Sebenarnya tigian amia bebas sagawi ina di imam masaswa Allah. Sagyang kuto pinggulawalan niyo si ikud pisitan niyo. Sagyang kaya masa. Ayam ya kalakutaw na nga. Di niya ni pangunutang kutua ayam maanan niya na may ito asay. Sabab sagyang kutua kaligat na ayam maanan niya nakapikto. Suwaya maanan niya na Abdurrahman ibn Auf na minipagari ayan susad. Ansari na tigian ahay pagariya. Da akarumang ka, na pamimili ka sang kaya dua akarumako na sa din sa kabayan ka na talaknak kamaw masway maanan yan na eda yan na anak ka mapangaruma. Da alawan na ka ng malait tamok sa Madina na bagi na kang sway maanan yan at tamok ka na ibagay ka nun ibagay ka na rakasos sa baadun na ay maanan yan na susabaadun na rakakan na badan miya nalamat su Abdurrahman ibn Auf. Natigyan na ba kung kadnaking guna na uwa sa padian ka sa kani susukat? Nasukyang guna na uwa niyon si isa padian na damati na kaataran abun talo Abdurrahman. Natigo Rasulullah anto na ang kaya anta. Anto na ang kaya atar sa giyang kaya bias ka. Tiginahay Rasulullah na miya ka pangarum ako. Kaligat nagukapikto. Nagyan na niya yung maanan niya na piligro asipat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nalangwa na maligat na piyakadaian ng suparate. Kadid na makapatepi ko puso. Di katimu ko puso ang kananak kaligat na gusuparateya. Kaupo na yung makatik na ko puso na parateya na kadaso kaligat. Naupo na yung makatik na ko puso na kaligat na kadaso parateya. Sakya tiroon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sakya panutulon unasai. La yajtami'u syuh wal iman fi qalbi abdin abada. Di din katimu so kaligat na gusto parateya. Ko puso uuripan wallah sa dayon sa pakataman. Maana basta malai parateya na maginawa. Basta aaya maanan yan na da aparatian yan na maligd. Ginan niya maanan yan na siyabot sa giyang kaya katir o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na giyang kaya kaligd na inipanapao sa iyo Rasulullah. Ubay ni masipat uwaya maanan yan na pisya katawan. Sa datar din o kaya panutulaw no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa kaya panutulaw no Abu Dawud katir o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iyakum masuh فإنما هلك من كان قبلكم بالسح أمرهم بالبخل فبخلوا وأمرهم بالقطيعة فقطعوا وأمرهم بالفجور ففجروا. Pananggila iniwat ti Rasulullah ang kaya kaligat nakapikto. Kagiye imiya kadyungkat kumiyangaw na anyo ang kaya kaligat. Sabab ko kaligat at tigo Rasulullah na minisugo iyang kiranang kutwa kapligligat na miya kaligat siran na minisugo iyang kiranang kutwa ay maanan yan na kaginggintasa kapuputwala sa munumpaat katatalikuda katutulaka na mitutulaka siran na minisugo kiranong kaligat so kambaradusa na mimbaradusa siran na geng kaya masana aya kalilid na aya maanan yan na maligit. Tunga na ay maanan yan na dimbagay umani isa sa lugar. So ay maanan yan na daunang kutwa kapadi, daunag yung kutwa gagaw, daunag yung kutwa kaluag iginawa, daunag yung kutwa ay maanan yan na kanapi, nakasabar. Kaumani isa na ayad ng naaninon, nasa kaniyambo. Sa kaniyang imamara na di mamara suwaya maanan yan na apadiyan. Ilay ni mananan. Ginani niya kadiungkat kumiyangaw na antano. Na upo na masipat tanwag yung kaya kaligat na giei. Idi mi tutula ka o mga tao. Di ka pakambulablag o mga tao. Giei ay maanan yan di ka pakambarado sa igira miya sipatira ng kutwa kaligat. Tabi makasapulo na datarang kaya mga bai. Dataragyan kaya mga bai, tabi ang makasapulo ko di yung kiulaula. Apapasad no Allah asudat to na patanan at mapambagian niyan si iku mga bai.
Na humaniisa ni pligatian naging kutwa ay maanan yan na tigihan na isinayo kang galaw nga ubang kadan pakalawa nga supad ka. Kaligtuto. Nagyan na niya yung maanan yan na pagkabina sa atigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kakisugu yan sukat tutula ka. Kambubuno, kambaradusa. Kisugu yan nagyang kutwa ay maanan yan na katitidawa. Nagyanan iyay maanan yan na ikasapulo abuntal o kalubay o paratea akaligat. Kapikto. Ha? Na diyanan katimu ko puso o uripan wallah. Diyanan katimu si ko puso o uripan wallah aguso paratea. Ay katiru Allah. Ha antum haulai tud'auna litunfiqu fi sabilillah. فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. Sakano manati wallah na mga pagtawkan wa pendulunan si iku kang gasto sa lalan si iku wallah. Ipatugar kano sukang gasto sa lalan si iku wallah. Napadra kano sumiligit na mataan manatig wallah ada kaya paligtan niya narwar sa ginawa niyan kaswallah nakawasa nasakano na mga publikano na upam ako tumalikod kano atig wallah na sembiman sa pagtaw salakaw kano uriyan niya natig wallah na kanaban niyo datar ang mga liligit ginan maanan niyan na ikasapulo rupaan o kapaka lulubay o paratiya si ikwallah. Agyang kutwa ay maanan yan na kaligat. Agyang kutwa ay maanan yan na kapikto. O maniisa, tabi makasapulo ko niyong kiulawla, na di pamamagay, piligatan niyan supadiyan, na kiligatan tanumambu na mimbaloy subata de tanwa krisis. Kakagiasadun sa kala kailimo na kalar ka mambu ilimo, wallah. Sadun sa kal agagawang kakupadka na kalamambu agagar ka wallah. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Kalimu niyo. Sumadadalam ko mga lupa kay pangalimu kano umadadalam si ikulangit agyanan sa wallah kasakanya niya maanan yan na madadalam na matatago si ikulangit sa giyang kuto aras yan. Umanda na yung maanan yan na mapita na makataling umasudu ang malaikat. Adi isiran di indua nagyang kutway so na malaikat na ayaduan niyan na Allahumma a'ti mumfikan khalafa. Ya Allah na sumya mamagay sa giyang kayagawi na sambiing kaun sa mapi adi suy ni bagay niyan. Pipikirang ka upama kumya mamagay ka sa sawati na sambian wallah sa magatos. Kagyuti mapi adi susawati. Na mamagay ka sa magatos na sambian wallah sa ayamaan niyan na 200 o di na piragatos kagyuti mapya apagkatarima agyang kutwa duawi sa malaikat Allahumma a'ti mumfiqan khalafa. Ya Allah na baging ka sa sambi mapya suwaya maanan niyan na mamagay sa giyang kaagawi na ikadu at tigo Rasulullah malaikat na ayaduan niyan na Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah na sadan ay bagan ka kumiligit ay sambiin ka kumiligit sa giyang kutwa kaya paligitian sa dede ng pamamagay na pakadaang kabadan sa tamukyan dedesang kasway maanan niya na tamukyan na ginan iyay maanan yan na dua agyang kutwa mga malaikat apakat taling umaon mandan ay maanan yan na mapita so mga lokstano na kanabang mga papasang kana bamingin probang kutwa katawiran ko kan dagadagang nagukakawiyagan. Ka si ibu mapupuntarya aging kutwa galabakiran sang kay agilo pa naguging kay aranaw. Nilenta no so kapak kadadaya ka makadadaya siran. Luluagan siran wallah sabab sa giyang kutwa isa sipatiran nasuk kalairan ni kapdi na kaginawairan. Karena ubas siran mga liligta mga pagtao. Kana ba sila ng mga lilit ang mga pagtao? Kinan, ikasapulo, abunta laging kai
akapak kalulubay waya maanan yan na parateya si ikwallah ageng kutwa ay maanan yan na upama na kaligat nagukapekto. Ikasapulo agwisa kakagiaging kay orastan nakatiya magaan na imatalinguma naging kutwa tigiyan ikasapulo agwisa naging kutwa tigiyan as-surur wal ghibta bima yusibu ikhwanuhu al-muslimin min faslin aw khasaratin aw musibatin aw zawala ni'matin fayash'uru bis-surur li'anna an-ni'mata qad zalat ikasapulu agwisa abuntal ukapak kalulubayo parateya na as-surur wal ghibta bima yusibu ikhwanuhu al-muslimin. Giyang kutuha kapipi ginawa kapag kabaya-baya utaw sa kinaganian sa tiniuba si pagarinya na Muslim. Miyada sutamukian o di na ay maanan niya na tiniuba sa kasasakit na miya baya-baya ang kutwa taw na miya kapi ginawa niyan. Sabab sa kiyada unulimo sang kutwa pagarinian na sabab sa giyang kutwa ay maanan niyan na kaya sugatian amargan na miya kapi ginawa niyan na upo na kaw tumagdam na malubay suparateya. Miya kalubay suparateya kasi ikwallah. Kaayawara na mapaparatian si ikwallah na masakit masakit o pagarinian. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Da aparati wisar kanu sa taman sa dinyan ikababaya ki pagarinian sudah tarip kababayan sa ginawa niyan. Kadutang ka at tingo mga loks a ginawang kanu kasakit ikaw na kasakitan nun so padaka. Na amay ka makapi ginawang ka na gumabaya-baya ka. Igira ako na pagkanagataan na rin matay kay nudang. Sabab sa giyang kutwa kiyat yubaon wala sang kutwa ay maanan ni napriyan na miya baya-baya na anda na nigiyan na ni batad ka na mataan na makalulubay so paratiya si ikwallah. Makalulubay aging kaya paratiya si ikwallah. Kakagya agya ba agyang kutwa kabasatan wa so paratiya si ikwallah na igira miya kambakan piya-piya si ikupuso na giyang kutwa ay maanan yan na tigo Rasulullah. Idha staka minhu udun tada'a lahu sa'iral jasadi bisahri wal humma. So mga Muslim na makaibarat sinan sa sati manalawas aandan ni kapakagdam uis ang gauta na palayadan miya kagdam suis alawas na amay kadang kau tumagdam agyang kutwa kya sakiti pagaring ka gyang kutwa ay maanan yan na kiyat tiubaon na badan miya kapi ginawang ka, na pag-istigfar ka, na papakarani ka si ikwallah, na bagu-baguin ka suparatiyang ka si ikwallah, kamata-mataan amarurunot suparatiyang ka, sa dataraging kutwa kialuyatan rung kumiyaw na, asuparatiya at tigo Rasulullah, na pagkarunot, innal imana la yukhlaqu fi jawfi ahadikum kama yukhlaqu ath-thawbu fas'alullaha ay yujaddid al-imana fi qulubikum matana suparate na pagkarunot si iko puso isar kanu sa dataro ka pagkarunot unditarn na pamanganian yung si iko Allah akam bagu-baguan suparate si iko ay maananian na mga puso yo. Umiyan nagkaso mga pagaring ka ang mga Muslim sa Palestine, sa Miyaswa Iran, na miyagdam kauto, nagyuti tuos sa kalaiparatiya. Umiyagdam ka swaya mahananian na magagdam o mga pagaring ka ang mga Muslim, nagyuti tuos sa ayamaananian na kalaiparatiya. Amay ka ayamaananian na di kaun kataguan, saranun kiran, nagugiyang kutwa kapadikiran, kabang kadam pa na magdam ang makapi ginawang ka, na mata-mataan na malubay suparate si ikwallah. Na giyanan iikasapulo agwisa, aya di itano di ipagaminaminan si ikwallah,
na andaman na ya, giyang kaya di itano di pangaluin ang mga rupaan sa kapakalulubayo para tiyasi ko Allah, na may pagawat tanuaya. May pagawat tanuaya sa giyang kaya mga ginawat tanu. Kaan makababagar so para tiya tanu si ko Allah. Katiaging kaya oras na miya talinguma, balasan tanu Allah, saging kaya di tanu di ka pamamakinag saging kaya programa tanu paduman, ging kaya programa tanu paduman na dadana mapipikir tanu. Ba't tanu panunumpangi saging kaya ayamaan niyan, na mga ndauan papangaluin tanu, ka wara anu agama aging kutwa ka pamagusyata. Naging kaya di itano pangaluin na ipagusyata ka na isi ko ginawa ko, naguskanwa ay maanan yan na mga bangsa miya di mamamakinag saging kaya istisyon tanwa di XED Radio Ranao. Balasan tanu Allah sa mapya, madakla mapya, giibus subangsa niyo si Abu Hudhaifa, Muhammad Abdul Qadir Alawi, guro diyam la sa kablangan, pasalam na kang sa kanu, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.